Kasinjo kirang Bashnong Ribhoi District Mendakasni Kalaleven Kandu Senanu Deputy Commissioner ka Ribhoi District Wabilash Baranwal Pan Hakani Kajinga Kandu Kilai Tiru Yakador Khas Pan Pensngo Halor Shibon Kiman Malawan Ra da Kasinjung Hakani Kajinglit Kandu Deputy Commissioner ka Ribhoi Layalam da Chairman Kate Kasinjung Uba BB Makado Bat U Secretary Uba PB Siliang Bala Senran Lang Dikidukhat Kani Kasinjung Kimat Balawan Ra da Kasinjuk kirang Bashnong Ribhoi District Hakamat Deputy Commissioner ki Kentop Yakajing Panpor Banling Yaki Aadhaar card Batru Yaka ration card Bahap Banle online Babon ki Patpa ki Shamjing Kabaar Bandawa Palatno Yaka Bill Material ka Scheme MGNR EGS Kabalai Banshna Yaki Surong Yat Kajan Foot Overbridge Bat Balamang Hadu Nyotali haka Surang National Highway 6 Ribhoi bat kabasal kalong ban ai da kajingtim kabatik na halor kajingtung yaki VDP haman la kishnang kumalapan pau do uba PB Siliang kasinjuk kasongkaman banyakan du Deputy Commissioner ka Ribhoi ban yo lat ban pensngong halor kite kiman ki badai na kabenta ka baha kamiat ki padpa Ribhoi pada kajo ka poru na kalyang Deputy Commissioner ka Ribhoi ulah kular ban shim ya halor kite kiman bakongsan Balawan Ra da Kasinjung itu akan dikasih ka Patrick na Julai arjar arpusan na kalyang jong Kasinjuk kirang Bashnong Ribhoi District di penpau ke jing semua komen na kabang liyo ban kenduk ya Deputy Commissioner jong Ribhoi District na kabanta ban ya beliau jumut ban keren ni kebidai bat ikam akai melangkas alang jong kan ka tem Ribhoi ke jungi ka jikan ka ban tong ya labu ke jing tho kebidai ban panpor na kabanta ban link yu Aadhaar nomor kumbolong menta ki don bun ki nong tre kam jokat ki ba miok boinong na kadau ba ki kamla ki pat yo ban link yu Aadhaar number sekibang kabaar kabili begini kinong pam kauration di badon yang ini ration card kani ru kumbolong mentah nakaliang jong ki nakaliang jong sarkar kala patha ba de banle online haka baki hab ban enter so yu Aadhaar hadin kata kin sayo su yu kauration ngri kumbolong mentah ki don bun ki jingthot lese kadi nak sistem nakaliang jing sunjuk yu ban keren dengan UDC ru ulchimkia bat ulah kularhi ban keren bak sarkar ban penjelan nak benta ban link yu Aadhaar kabili bat kinong tre job card unjuk kinong pam kauration kabar pat kabangilio banikan bergusi kalong kabide bat kani kajing penslam parat ke sarkar bansiu ya kabai material bill papa nakaliang jungki chairman VC ki vendors ki menteri ya ki scheme job card ki snong ki thau mantala asnem ki pat yo ya ka material bill ki juki nakaliang jung kasunjuk ila bu ka pressure ila bu kajing kerpat UDC banakran lem banakaliang jung uru kular berchimkai kini bat ngiyok ru green signal bala kumno matang supoi ka material bill po district kan supply no city vendors dan city VC dan hakin ka district ini kabalai pat ka ngiyok ban keren ka bide bat kanika jing pentere ya kanika foot overbridge ka bana kaliang jong kana hai kala dep ban penyok tu lagi foot overbridge hang ne po Ribhoi district ni na kaliang jong jusi ula pensngo kan jungi ba hadin ka san ka dusi ka sedang ban tre ka kam ban amdi tang kata ka ni ka footbridge kan don ugi jaka ka ba bidon ki jaka ki bom snai ka pon menwiet tu gisi lo pensngo ba kinbu de street line kani kan long ka jing snai nya ki benta ki nong lek nangwan bat khamtam na konta ki nong snong jong ka tem Ribhoi ke jungi debat ka ba khadu ka bangyo ban keren kalong ha ka bidi ba kani ki jing form ki VDP dari ki Village Defense Party ki ba kidon ka to kani ki snong ki ba po Ribhoi district ki klamyo e notification ka ba tikena nakaliang jong ka office jong SP ke kuntangi ke pat UDC pa indon jing tumuru bat kenduk ya USP jong Ribhoi district ba kani ke jing pentip kan long salon sar kan long uniform je baru khoi ki dar wasnong nomor kumbolong menta ki VDP ki de ki kiti kuman kiti kadiang nak menta bagi tre banrat den kong ki jing sneu kusnong kita bu jing tingi kwa ba kani ka jing form ki VDP kan long habaro ki dar wasnong jong ka tem Ribhoi district kita gimat ki mana kaliang jong sunjuk liok banikan menta kasni